Ngisathi vuka udle lamhla ngibuka emuva masicala cishe lamuhla kule nyanga yaMarch sesicedza umnyaka solo sithi vuka udle ngoba phela vuka udle ucaleka makucala i-lockdown. Sesiyavusana ke sithi hhayi sisehlane nyalo kepha nayi imana asivuke sibuthe. Kumbe sacala singu-20 kepha lamuhla ngiyamangala nawe mangathi phakamisa sandla la ukhona khona memeda thumela lamuhla singamangala ukuthi hawu yebonini sesingaka sitalelwe ehlane labanengi bethu. Ngakho-ke asihalalise bo-champagne sivule sibhubhomise noma ngiyiphi indlela uNkulunkulu ngaphandle kwekudzakwa noma ngiyiphi indlela uNkulunkulu lasipha yona kuphimisela kukhombisa kuhalalisa kwethu sithi Nkosi siyabonga kuthi kuleli hlane lethu lalomnyaka we-lockdown wena awukehluleki kusipha sinkwa sethu semihla ngemihla. Ake sihlanganyele-ke nalamuhla encwadzini yaMateyu sahluko 22 verse 29, Jesu wathi kubo, maye nedukile ngobe aniyadi imibhalo kanye nemandla aNkulunkulu. Uma ngingathatha nje ngalagcineni, ma ungawadi amandla aNkulunkulu utawubona tintfo letingemandla uphambanise nemandla aNkulunkulu ngoba naSathane utawusebenta ngemandla ikakhulu etikhatsini tekugcina. Futhi utawudla tintfo lekungakamele utidle ma ungawadi emandla aNkulunkulu unathe bophoyizeni ma ungawadi emandla aNkulunkulu. Kule ndzaba yekweduka ngekungadi imibhalo ticabange usendzaweni la ungasiye wakhona bantfu vele bangakulayela indlela lekungasiyo mangabe wena usivakashi. Mangabe awuyati imibhalo uhle nje uyihlola ube sivakashi embhalweni utawuduka lula. Imibhalo inelikhambi laso sonke simo lotawubhekana naso wena lamuhla. Mangabe nje ufuna kwati ukuthi la kumele wente njani, kumele uphendule njani, kumele uthandaze noma ungathandazi, kumele ubeketele noma ungabeketeli, hlola imibhalo. Sibonelo sisibona kuJesu. Jesu ngesikhathi abhekana naSathane waya embhalweni wathi kulotshiwe wamncoba Sathane. Ngesikhathi Jesu atawukufa emalanga lamathathu solo asemathunjini emhlaba wawadi umbhalo wathi njengaloku Jona naye waba semathunjini efish emalanga lamathathu nebusuku bakhona naye kanjalo futhi utawuphuma ekufeni. Uyasibona isisombululo uyithatha lula lento Jesu ngenxa yekwadi imibhalo. Nakangemukelwa eNazaretha Jesu wadi ukuthi hayi na Elijah umprofeti lomkhulu wake wangemukelwa naye waze wacondzana nemfelokati munye kanti banengi bebaphethwe indlala ngaleto tikhathi. Ngesikhathi atawuye esiphambanweni Jesu waba nesisombululo ngekwadi imibhalo wathi njengaloku Mose waphakamisa inyoka ehlane nami ngidawuphakanyiswa, njengaloku lababuka le nyoka basinziswa nami mangiphakanyisiwe ngidawudonsa abantu, ngidawusindisa abantu. Ma unganalo liqiniso ngemibhalo kungenteka ubeketelele intfo lekungakamele uyibeketelele ngoba abantu batakudukisa batawuthi beketela kanti akamele ubeketele, batawuthi thandaza kanti kumele ubaleke, batawuthi ungabeketeli kanti kumele ubeketele. Khumbula
kunenzatshana lenze, kepha nje ngiyakukhumbuta ngoba ngicabanga ukuthi uyayati indzaba yaChakijane lekuthiwa wabambisa imfene litshe, lititshekele nje wathi liyawa kuze atobaleka, yabamba imfene wabaleka Chakijane ngekungati, wabamba waze wadzinwa. Khumbula inceku yenkosi Pawula uyala Timotheyu uthi imibhalo wayati kusukela ebuncaneni bakho, inemandla ukukuhlakaniphisa usinziswe. Leli gama lekusinzisa lisho kususwa engotini ngetulu kwekuthi usinziswe esonweni, kepha to save means being removed from danger, uyesuka engotini ngekwati liciniso lembhalo. Ngakho-ke makukhona lokukhulu ongakwenda empilweni yakho, kuthola liciniso, tifake kubo Bible study, ake sewufunafune la ungahlanganyela khona noma iBible school, kepha ungabukeli nje ukuthi uthole isitifiketi kuze utihlomise ngelwati kuze ungete uphinze uduke nakanye. uNkulunkulu akubusise. Halala Vuka Udle, ube nekuthula, ube nekuphila. Amen.